Oh, shout out day ko ni Kikay ha. Kikay na vlogs. Oh. Nakamino siya sa extraction worker. Ayaw pag inana day kay dili jud sa yun ang pagtarbaw ana day kana day na tarbaw kung kuya o akong manghud. Ngano mo inana man ka Ikay na imo disappoint ang construction worker Kikay. Ayaw pag inana. Don't you ever live again and together more. Ha? Ayaw papangdaot sa construction worker. Kay Ginoo ko maunang makatabang sa ato kung maghimo silag balay dili sayon maghimo. Ha? Ayaw pag inanay, ayaw pag lockdown ang traction worker. Ayaw pag inana Kikay ha. Ayaw pag inana kay traction worker akong uyab sa una. Nagbulag lang mi kay wala mi nagkasinabot. Ayaw pag inana, ayaw pag i-lockdown ang traction worker. Kay kana jud siya mas kanahan na lang ko gumakaminyo kung traction worker kaysa mga kuan diya, mga tambay. Ayaw pag inana, ha? Don't you ever live in again and together more. So what's everything to me in my life in a children? You can me and proud myself in the battery in the humor made and because my life in the together more. Huh? Ayaw i-lockdown. Kay kanang traction worker makatabang ka na sa gyoan. Dili na ko ikaulaw oy. Unsa man na don't you dare in life and acting into the forever. You can married me. You won't know that's mine because my life and just anything to me. Mas ganahan na lang kung instruction worker. Kaya nga no, makatabang o mao pa na mag-call sa balay. Dili sa yun. You brought me in together. You watch and everything to me? No. And life the things in anywhere. Huh?